Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizim Mustafa kanalının görüşçüleri. Bugün biz Krasnomayak'tayız tuğanlar. Sancardan çıkan uşul tor attın malumatı aldığınızda da aytılat. Biz buna çok oturup birge olup attın bağısını olup bulatты çok görölü tuğanlar. Onda biz başladık. Bismillah. Tuğanlar biz hazır çoğu oturgan жерге da gelip kaldık. Sancar menen malumatты alıp başlayın. Sancar, assalamu alaikum. Ана жақсысың Санжар, денсаулық. İşler жақсы, жүресің тыныш. Аллаға шүгүр. Өзүң да кандай? Шүгүр ака, рахмат. Бүгүн бир жакшы атты көрсөтөсүңбү? Жакшы таза кандуу ат. Бу аттын турушунда бу каны башкачадайбы, дейм, Санжар? Келип калды. Жалал тараптан келди ака. Ачыдан келди болгондо дагычы. Ачынын атыбы? Кыргыз жылкыданбы же? Аралашма экен ака. Аралашма. Бул англичан барбы? Дагы аралашмасы бар да. Жанагы Урама темир дегенде кибрит экен да. Ооба, курч жылгы ака. Курч. Бу жаныбар кандай ат экен? Кандай неме экен? Өнөрү. 8 жаш ака. 8 жаш. Акшалган ат ака. Чалып жүргөн. Чалып жүргөн. Мына ачыда эң жарабай калган атамасы. Мына жарабай калган а? Жакыгын алды кылып. Ачынын өзүнөн келген ат. Орто эле. Орто бой. 1.60 плюс минус деп коеюн. 1.60 плюс минус. По кличке Аватар. Аватар кандай улакка чабылган? Ака, аламан улакта эле. 5-5 жок, Анысын билбедим. Ачыда 5-5. Аламанда алып жүргөн. Аламан улакта эле. Палвандар чабып жүргөн. Палвандар эле чабып жүргөн. Жакшы бир акалардан алдык. Ат күлүк бекен? Күлүк ака. Күлүк. Өтө бакна резвый ат. Себеби каны дагы башка да каны бар да. Адамды чабанда эстеп мындай сезип турабы экен? Сезип турат ака. Ат азыр көктө. Көктө турат. Көккө даяр болуп, тазаланып, таза болду. Азыр ким алып кармаса, курука байлай берсе болот. Багууга киргизсе болот экен да? Багууга киргизсе болот. Азыр даяр бул, тазаланып, таза болуп калган мезгили. Аттын дене мүчөсү сообу? Соо ака, бир путунда бир эмеси жок. Төбөленген жерлери бар, бирок аты таптаза ака. Мына төбөленген жерлерин бир көрсөтүп коеюн. Ооба, төбөленген жерлерин көргөзөм. Жоош болот. Жоош ака. Бир неме кылчы, каңтарып. Ат жоош ака. Аватар. Колу башы бар жогу таптаза. Таяктардын ичин көргөзүп коеюн ака. Кудай кааласа таптаза. Таза. Мына төбөленген жерлери бар ака, мына көрүп коеюн. Ачынын аты экен да? Ачынын аты ака. Ачынын аты Аватар. Аватар ака. Жеши күчтүүбү? Жеши ака зор ака. Зор жейби? Чаап көрсөк кандай? Чапсак болот ака. Аватардын чурканын бир көрүп коелу. Санжарга Аватар келет. Орулган жерге бир чаба атабыз. Жакшы. Сыны жакшы экен, мүчөлөрү? Мүчөлөрү ака бар жогу келишкен. Көкүрөк тарабын бир көрсөтүп коеюн көрүүчүлөргө. Кара тояк, бышык тояктан ака. Мүнөздөрү жакшыбы? Мүнөз ака өтө жакшы ака. Ордунан эки жакка бурчу. Ой. Зыт дейт, зыт. Жаныбар. Буросун айтып экен, а? Жакшы Санжар. Акырын басычы, ушундай, басыңын. Туттары аксак тексек эч нерсеси жок ака. Айыбы жок башкысы. Айыбы жок. Эми баасын айтсаң. Баасы деле жөндүү эле ака. Жөндүү элеби? Ооба. Жакын жери. $2,500. 2,5 эле. Эми бизге кандай келсе ошондо карап эле кое беребиз. Жакын жерин айттың да калса. Кимдир бирөөгө кымбат, кимдир бирөөгө арзан ака. Эми ал салыштырмалуу жакшы эле баа койдуң да. Эми чөнтөк баа эле койдум ака. Чөнтөк баа. Ооба.
Atты алған бұйырса күйбейді, а? Күйбейді әке. Daha bir burasın. Buna. Avatar. Bunu semet olsan saçın çoğun at болады, bu. Әке, чоң ат болады, мынау емесі каркасы жақсы. Karkas, söğü, Каркас söğü соқты да. Мына көкте тұрғанға. Байқындай болды да. Нақта емес бар да. Naqta karkas тұрады да? Нақта каркас тұрады әке. Karkas тұрады. Құда қаласа. Ким алса дағы қолғодағы жоғыш. Үйірін сұрап алдың, а? Үйірін сұрап мына. Алған адам бұйырса, туғандар. Жақсы бағып тұрып, бұйылқы сезонда олақты Алады құда қаласа. чай өрсе өткен да? Чай ат әке. Жаңғы чауармандарды алса үйретеді бұлады. Құда қаласа. Тіштебейді. Жоқ, андай терс өнері жоқ. Номеріңе қала беретін де Санжар, а? Ова. Hadi sodağa berek olsun. O ya da bir, o ya bir barıp gel. Tanara. Anladım dostlar, biz bugün çalıştık çayla. Sodağa berek olsun.